nginibingelele Maswati amahle ngingifana wakaMango Sibongo ngendawo iChicken Dust emashibhini kaLobamba. Kumema nje ama-customer latsandza ishisa nyama ukuthi azivakashele emashibhini atothenga njalo nje ukuthi umsebenzi omkhulu wencwala la siyawamema ukuthi ashiye bo-KFC pass, ashiye bo-Galitos pass emashibhini atawuthenga nayishisa nyama imnanzi yahlamusa. Siyeva bakhuluma ngabomvasi mathapha kuphi kodwa thina nathi emashibhini siyadichenya utani Maswati into supporter lapha siyahluma nathi zama kuphila ngeChicken Dust emashibhini. Sanibonani Maswati lamahle, nginoZiphozwane usuke eMangayane. Ngiceda kuthenga le nyama la kaLobamba, ngivamile-ke kuyithenga vele mangikhona. Imnanzi nje sengidlile nje nyalo ngidawugibela ngeMangayane, so ngiyayati vele imnanzi. Sinivusele balaleli labahle thina lesikucelako kuhulumende kunye uhulumende asekasiside thina nje sinala Chicken Dust la siyezama ngepha nawusuye enkundleni manje sihlangana nini bengitheni sicela uhulumende nje tisha imandla tethu le eParliament sethi sisite ukuthi banikete nje imali eChicken Dust ukuthi angizame ngeChicken Dust ngikhona ukuphila.